Pakeke mai te ropu ka pāko te Wharekura e. Kua ekea e te Wharekura o Te Whānau Tahi, te karamatamata o Momoho i Waitaha. E hoki ana rātou ki te kura hei toa kapa haka rohe mo te tau tuatoru. Anei rā, ngā toa whakaihuwaka o Waitaha te hoki mai ni. Mihi mai, whakatau mai. Te akona i te Kura Kaupapa. Nō te atanei i pōwhiritia e te kura ngā toa. Ānā rātou i whiwhitoa i ngā taonga mo te wahanga o te waiata āringa, te whakawātea, te waiata tira, te kaitātaki wahine, te whai kōrero me te reo Māori. E rere ana ngā piropiro he hari, he koa, he tau hoki nā te mea kua ea, kua oti te mahi nui ki a tātou. I pai te kite atu i te toinga o te kura i ngā whānau i haramai ana te tautoko i a mātou. E rua ngā kapa ka haere ki te whakataetae ā-motu a te rātou, engari i te tau 2023, i whiwhitunga ngā kapa e toru. Ko te kura whakapūmau tērā e haere ngātahi ana me te Whānau Tahi. Ko tā te kai haka no ngaitai a Whiowhio Nickel Flanagan, kia tūpakari, tūrangatira rātou hei raukura mo tōna iwi. E tau ana te ngākau, te mohio, ko ngā kura aho matua e rua no Waitaha, e haere ngātahi atu ana. Ko tāu a tērā i tērā tau, e hoki mai, i tēnei o ngā whenua, ka kiake he toa Waitaha. Nā reira, hei te whakatūmautanga, tēnā koe. Ko tino piki taumata ki Waitaha nei, e pāpauri ana mo era atu kapa i whakapitongoe engari kāre i whaiwāhi atu. He rangatira te tū o ngā kapa maha. I tēnei ata, hikaka katoa tia te kapa ki te tukumihi ki tētahi o rātou taua. Ka tai anō mātou i whaiwāhi, ki te mihi ki tā tātou maraikura, a whaeronda, koira te kaupapa o tā mātou whakawātea he mihi atu ki aia. Me tā mātou pauri kāre i whaiwāhi atu ki te mātaki i a mātou. A tinana i te wikini, engari, nō reira, e tino koa ana i whaiwāhi ki te tū ki mua i aia i tēnei rangi. Ka huri te kei o ngā waka kia tere atu ki tauranga moana mo te whakataetae ā-motu a te rātou. Te Kura Kaupapa Māori o Te Whānau Tahi, Tahu News. Ko te reo, te take.